Salut Diarol, pemzektes goude an distro-skol, erion mirio, tro breiz evit ober ur bilans kenta deus distro an entenno duyezek. Kenderel ara niver ar skolidi da greski gwestadig adrugarez d'an enten publik, pagol diwan hag ar skolioù prevez skolidi en ur lassou. Distrove ar vugale ar skol e terenten, publik, diwan hag amant katolek, l'ermaz eus an digresk hag andek skoliad a triugen, e rentaderez e breiz. An distro-skol evit rouedat diwaskal, bon, zo tremenet mat. Aval d'or ble tremenet eo. Diwaskal breiz e nas ront penos boutaze evit ur 5.000 bugale diouiezek hag ur gelenadurez katolik. Vidéo ar vakañsoù. Vidéo ar vakañsoù. E skol prevez plabennek ez eus kant bugel divar pevar an pevar ugin o tiski yez ar vro. Egiz bet ploaz, e klask er amman, disacha danvez brezon egeren yaouank. Apez ne ket anat. Diez memestra eo kaout familiou nevez. Alies a walar e viz goulenet diganeom deski ar saouznek e ket ar brezonek. Ne ket ar agrez. Rouedat diwan zo an digresk a zaouc'hant bugel. Met en ila gwilen e tijolond ur skolaj nevez e beuzit ar c'hoazhou. Digeri ara gant ar c'hwer vedidi. Kregi a reom gant un eg bugel ur skolaj bihan vo hag e yai war greski a feur madremeno an amzer. Ar c'hell mad vidret breiz. Vraiment, ez eus muioc'h a vugale hag a zo entajou diouiezek en ila gwilen eget aoujou an arvor. Da skouer e roazon ez eus ouspenn 1000 bugel hag a zo entajou diouiezek. E penal ar an vro, an enten diouiezek digoret vid ar vech kenta war an enezen, ar gerveur. Un arwez brao vid ar skolioù publik, hag-hont war ur gresk pem dregan deus niver ar vrezon egeren yaouank e breiz, diouz ar rouedat diouiez. Met etre daou, ver stormerien. Ato ar mem eus skuden nou, re a vugale e klasou zo, hag un diank a gelen erien. Dibaoe ouspenn ugen vloaz ar rouedat publik a gresk. A spioneuz e ken dalfre memes mod. A dibaoe pen kenta, e ve respontet e ve laret dion, mankou da ra skolerien. E ben poane stuma. Tro ugen mil bugel a veo tiski brezonek. Pell deus pal an emglo stad rannvro, tizout 300.000 skoliad en entenio diouiezek, a ben dovil seiz varnugen. Greom bremañ an aodegez per un encher brudet evit e droiadou e menezare. Nevezo en eus souezet a dipite d'an dud en uelgoat o lavaret e vefe troiad war c'hoaz an eniz iveza er gumun, setu un tanvad deus an droiad oa bet filmet evit bali breiz just a rog an an. Alors pourquoi est-ce qu'on dit la rivière d'argent? Pour le plan argentifère qu'on a plus loin. Cette rivière, elle coule sur 18 km et puis elle va se jeter dans l'Aulne. L'Aulne se jette elle-même dans la rade de Brest. Me a blij din komz gant an dud, un tamm ak tour on, un tamm kelener, ive, hag ya dedenus kenan peguir curious, en den curious on. Me a blij din an istor, me a blij din da deski kalstrau bende. Gweladennou a genig per e galek, saouznek a spagnolek. Ne ket diez dehan pugeren eus bet labouret dre ar bet skoazel dengar e pat pemzek blavez. Une onda au tri, comme on dit en breton, et je pousse, hop là, et je relâche. 137 tonnes, messieurs, dames. Vous pourriez applaudir quand même. Bravo! Pevar blaso eo stag e per da zeski brezonek, a kiniget en eus erveladen e brezonek evit ar vech kenta da c'henta vizeven. On va faire une petite leçon de breton là. Tiens, regarde, hop, hop. Avec, je vous l'avais promis, le vocabulaire de base. Tu mettras ça dans ton cahier de vacances. Hein.